Mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro imirimo y'inteko rusange ya 72 y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Madame Louise Mushikiwabo ndetse na Ambasaderi Valentine Rugwabiza uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye. Mu ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ko isi iri mu kaga iterwa nuko urwango rugenda rwiyongera mu bayituye, umutekano muke nawo ukiyongera, amakimbirane agasakara hirya no hino mu gihugu, ikirere kikagenda gihindagurika. Yagarutse ku bibazo byugarije isi asanga byakemuka mu gihe ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byaba byunze ubumwe koko. Yavuze ko ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara nk'izimaze iminsi zigeragezwa muri Korea ya Ruguru, ibibazo by'impunzi n'abimukira n'ibindi. Akaba yasobanuye ko umuryango w'abibumbye ukeneye kuvugururwa kugira ngo ubashe kugira uruhare mu kujyana n'isi uko igenda ihinduka ndetse ukabasha no gukemura bene ibi bibazo. Aya mavugurura mu mikorere y'umuryango w'abibumbye kandi yagarutsweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wanagaragaje ko hakwiriye gahunda yo kuzahura uyu muryango w'abibumbye. Gusa yagaragaje ko ibihugu biwugize bikeneye gukorera mu bwigenge kugira ngo bigere ku mahoro arambye n'uburumbuke kandi abaturage bahabwa uburenganzira busesuye. Nawe yikomye Korea ya Ruguru itubaha imyanzuro y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi kasabye ko ihagarika ikorwa ry'intwaro z'ubumara ariko igatsimbarara. Yavuze ko nubwo Amerika ifite ubushobozi bwo kuba yasenya Korea ya Ruguru, ko yizeye ko bitazigera bigera kuri uru rwego. It is time for North Korea to realize that the denuclearization Igihe kirageze ngo Korea ya Ruguru ibone ko kureka gukora intwaro z'ubumara ari cyo cyonyine yemerewe. Akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi garutse kwemeza ku bwiganze busesuye bitowe n'abakageze bose uko ya 15 umwanzuro wo gukemura iki kibazo cya Korea ya Ruguru. Ndagira ngo nshimire Ubushinwa n'Uburusiya kuba bwarashyigikiye ko hafatwa ibihano. Mwarakoze ku bw'ibyo, ariko nanone dukwiye gukora ibindi birenze ibi ngibi. Igihe kirageze ngo ubutegetsi bwa Kim buhabwa kato kugeza igihe azahindura imyifatire y'idahwitse. Yamaganye imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda, Hezbollah, Islamic State n'indi. Yavuze ko Loni ikwiriye kuvugururwa niba ishaka kuba umufatanyabikorwa nyawe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze kandi ko igihugu cye gishyigikiye ko ubuhahirane hagati y'ibihugu bugomba kunyura mu mucyo kandi bukagirira inyungu impande zombi. Abandi bakuru b'ibihugu bavuze bagiye bagaruka ku ngingo zireba isi, cyane cyane amakimbirane, ibibazo by'impunzi n'abimukira, guhutaza uburenganzira bwa muntu n'izindi ngingo zinyuranye.